Yo, etiefo bichia munina ewe Yesu dimu Kristo asundie enka munina ene numbre nso nyamia ya adom ama ode na che a de beka ne se aseda enka ne din ayi enka ne din se ene numbre nso de nyamia asemo ba ye ne maame maame Anita ene numbre nso ba bedwe nyakopa asemo ye first stream program enie ba kuna ye no ye within this week it was a test program. By this time round, no, we need the first stream. We planned say na any pastor be first program, but yentumenya no. Inti ene no ye ne Maame Anita na e ba be starting. Inti very soon no, we be to inside their friend no na ye de dwumedie no so ahyehyɛ so. Hello, Maame Anita. Hello, Maame Soja. Bros. Maame Soja idi akafa. Akaho. Emu obi anka bi o. Wa be ka bi abetuiska. Asunye nka we na numre. Amen. Sunye nka wonso. Apo mu tesen. Nyame adom boko. E kasa ya chi o. Nyame ado be 3 months ni o. Papa. Christmas so long time. Papa no be aso ayehye. Wa we ni me lie no. Oh, okay. For now, Sister Maame Anita Fojo was so. We name was so. Sister Comfort and Nympho was so. And I'm Maame Mary Mensa. But you was so now watch message be near abo within was so. And then ready as usual. Fire. Ye the shishas and tentum. And Maame Ani. I time and aso. I bought a pepe. Time no see the king. Me press start. Enti ya pan hihye so. Oh, that's good. Yeah. Yeah. Etiefo ye chiachia mo yamamo afehia panso. Amen. Ye gidi se afi weni a ye hwehwe nyinara. So ye position ye ho yi a. Yes. Na ya anya reluctant ewo ye time mu a. Ni onyankopon se owode mayen no eba ye behu. For sure. Ye dimikaje. Timi mama afehia pa. Ye je so. Fekometo ye. Menso Yesu adom me ho ye pa. Amen. Ende ka craving ye ba beka. What you say? Yo, ende ye ko Bible mu. Okay. Bible mu ni ye ko. Yeah. Ye ko baby to say Deuteronomy. Yes. Okay. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy 28. Verse 1 to 14. Okay. It can about Nhyira. The blessings. Onyame Nhyira obe Nhyira ne mba. Okay. And now from 15 to 68. Eso ka Nnomee ehonsem. Nhyira ne yesese yedi onyankopon asem ne na asede so a. Yeah. Nhyira beba ya brabo mu no. Eno ne 1 to 14. Nhyira ne die so but edoso. 14 but ewie nyoma bebre mu. Ana Nnomee no hono ana asem ne wo. Because say ya so odin nti Nnomee no doso. From verse 15 to 68. But menya sure say na ye be kan ni nyinara ana ye be esua ni nyinara. Reading the fast dia. Okay. Eti bros. Obey ya dom na say. Working kind from chapter 1 now in Deuteronomy chapter 28 verse 1. Okay. I'll copy 14. But all kind as you going on, no. You bet church the moon kakra. Okay. Then it do no me and so na. Ni ababa emu yi. Okay. Most uma ochre tosunum. Etreduonu nwotwe. Chichemu ba ko. Papa no akefi asem na ma yen why. Papa chao etifi asem no se ositie ho Nhyira. Amen. Ositie bajo menko. Me fa chat for so. Asena se wutie Awurade wanyankopon ene sa wo behwe na wadi ne mmara nsem a merehye we ina nyina so a Awurade wanyankopon be ma wo so akosoro esi asase so amanama nyina so.
Menko. 2 no. Ase na nhyira nyina beba wo so na abeto efiri se wutie Awurade wonyankopon ne. 3 no, ase nhyira beka wo kuro mu. Na nhyira aka wo wafo mu. 4 nhyira beka wo yafunu mu aba. Ne ene wasase so aba ne wafi aboa emma. Wa nantwie emma ne wo nwan ma. 5 nhyira beka wo ncheche ma. Ne wo more kodo. 6 nhyira beka wo fie ba mu. Na nhyira beka wo wadi fere mu. 7 Good. Okay. Okay, so yamfa na nkakra wa ha say from 1 to 7 no. 7 no. Okay. Nhyira nko a osisi yedi onyankopon asem ne so nhyira beka yen. Yankoye mu ni yemmaye mu. Obehyira ye ma yatamfo empo. Ebe hu se yi onyankopon na ehyira yen. Yefiti efie mu yefiti echire ne eba yatamfo kura be hu se nipa na oba na onya kwa. And it is so real. It is very real. For our brabo etoto Nnomee bi ho. Na hwe nkrofo agina nchen. Eni a omode hwe. Yes. Any reactions a omode ma. Akwasem. Ube hu se ukra bibi soronko. Bia na weni no enhu ye. But onyankopon di bibi papa bi e de ama. Bros paper chat to aso nhyira ne yanka ni bebre but Nnomee de no ye beka ho pa. Okay. Aso nhyira beka wo chenche ne wo mare kodo. 6 nhyira beka wo fie ba mu. Na nhyira beka wo wadi fere mu. 7 Awurade bama watamfo a wasore tia wo no edi ntwo wo wenim. Wanam kwan koro so be firi abehia wo. Na wanam akwan nson so adwane wenim. Yep. Menko 8 Awurade ba hye nhyira ama no aba wo so. Se wasan so de ade a wode won sabeka nyina mu. Na obehyira wo asase Awurade wonyankopon de rema wo no so no. 9 Se wodi Awurade wonyankopon mransem so. Na wonante na kwan so a Awurade de wo begina ho aye oman konkron afa. Said waka won tam no. 10 Na asase so ama nyina behunu se wodi Awurade din na efre wo na wo besuro wo. 11 Na Awurade bema nepa ebu wo so wo mu yafunu mu aba mu ne wofi aboa aba mu ne wasase so aba mu. Asase Awurade ka waja ntam so se ode bema wo no so. 12 no Awurade bebue na de pakora bia a eye osoro no ama wo. Na ato wasase so esuo ne ebere mu. Na wahyira wo wonsa anu adwuma nyina. Na wode bafam amanaman pi. Na wodie woremfam obi ho biribi. Se wutie Awurade wonyankopon mransem a merehye wo yesa wo behwe ayo a ene Awurade de wo beye tire na enye dua. Na oma onye dua. Na wo bekosoro. That is the wudi asem ne so a. Yes. Wudi nsem ne so a. Uri nye dua na momu beye tire. Yes. Etire na sabe. Oh, nyame asem kra me hu bebia ya to sabe. Sabe ye. Etire ena nyansa wom. Etire ena nimudie wom. Etire ena adwene no function very well. Yes. Adwene no function very well na ekyeche wo nioma e wo sewo ye. Enu nti no Nyankopon se wo beye tire na mo wunye dua. Aha, se tire kakra me de bema wa ha ni. E fa twa nto aso. Osa wutie Awurade wonyankopon mransem a merehye wo na se wo behwe so na waya ene Awurade de wo beye tire na enye dua na wo bekoso ara na wo remre aseda nanso emane mfiri asena mane mfiri nsama a merehye wo so na berebia ho nko nifa ana benkum nkodi enyame foforo echi nkosom wo enti sesia ne de 15 blessings no ya ende
Okay, yeah, Okay. and inti yandwale much on the blessings. We are rather going to speak more our curses, no. Okay. But before then, question I me bisa me hone say, e dey ben kra ne curses. Cases a Nnomee. Aha. And then me brofo kakra me question, yes, a solemn utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. And then second one also say an offensive word or phrase used to express anger or annoyance. Nature say curse, annoying pa. Ya no ya edi meko ne nchini. Ya de kansem papa ebem. Saa so ne ya de kansem mone a ebem. Yenti onyankopon asotwe no. Bros, why am to ask me taking one after the other? 28:15. As I saw den ho Nnomee. Itrasem no. Good. As na baba say, so when tiera when Nyankopon ne. So wo behwe ne mransam no. Ne na hyede a merehye wo ine nyina. Nnomee nyina baba wo so abeto. That is the end onyankopon asem so a. Nnomee from 15 to 68 no. Eno na beba yen so eno ti ubehu se masa enye easy ubehu se onipa ba nam ho pa na ni pedua no ebre wo obre ohu pa se bre ewo simply because abranti ababa wa ya asodin ye ni ketwa wo ni ye ni kese wo asodin bia ya asodin ukotwa obi nsa e ya asodin sebe ukowie nkwa mu nam a e ya asodin eye bone utro uya accountant na pen ekra na public funds yesi ye ho adwuma na ebia eye £150 or 150 cedis. Now the additional zero can it changes the whole figure. Then amount now the ato ho no na ababa ye double eno so ya so den eno so ntino ɛho asotwe no ɛnyɛ ketewa sɛ wode baako aka ho ba wobɛgye no double anaa wobɛgye no quadruple ɛnyɛ no ne yɛhwehwɛ wɔ wiase yi mu nipa bebree na mo wiase yi mu a paape ɔmo abrabɔ no ayɛ sini because omu fa asɛm no serious but saa asɛm yi a ɛwɔ Bible yi mu Bible, the book of Bible near 66 books. Yeah. In some from Genesis to Revelation, a nyoma esi we abrabo mu daily basis in nyoma ekoso. Say ye nyamre ni afa Bible no for even 10 minutes. Na a day we read a chapter for 10 minutes. We ask for your friend is saying enti ase honhoma abrabo na wobɛbɔ in the day no wobɛhu sɛ ɛbɛyɛ different but and then yɛanya ne sa yɛbɛspend the whole hours ɛwɔ Facebook Snapchat ɛde bɛ na ɛka ho biom nneɛma bebree then because sɛ wonsua Bible no na wohu onipa ban a woyɛ wɔ Nyankopɔn mu no Nnomee na eba na wote hɔ na wabie wo kuku mu gbaa na wogye ofo say adepa forgetting so chine bi ebebobo na baba ya ade kese e de asoa wankasa because so we asode nti enkrofo bebre aya asode akofa nyoma bi eni kwan so omofa e de ato omo ho ma otimi hu se ohu bra or brepa ohu sister de ho kire no bros cause bobo asode ni bi ni enkyerɛkyerɛ mu na okay I say 450 I say na so baba say so when tiera when Nyankopon ne sa wo behwe ne mransam yi ne na hyede a merehye wo ne yi ayo a Nnomee nyina baba wo so abeto Nnomee beka wo kuro mu na Nnomee aka wo wure mu Nnomee beka wo nkyɛnkyɛ ne wo marekodo Nnomee beka wo yefunu mu ma ne wasase so aba we name fie emma serious enti na cha say
the opposite of blessing no and eba also no because say when a simple don't do. Ya brabo no straight. Aside that no nyankopon my choices. And nothing na I was say very particular when it comes to choosing. It's not only about life partners. All other things. Choices. You have to be that's it. You have to be very careful when you are choosing. You have to be very careful when you're making a certain decision. Because the moment I want getting it right, get to know say you are going off the track. Then the papa when you you're painting a red, gold, green the amount. But uko sani mua enyoma na ewo mu no dobe pa time emu nso ye dru eno ne cares no eno ne cares no. It's not about ade bi a ya wrap ho kama bi agina abonten edua bi a ho ye fe na che say ade kro no ye papa ebi wo ho ya na emu ye den ebi wo ho ya na emu ye den papa o de wo ho ko hye sa de kro no ma me papa wa brabo no we twa so because of that choice now we make here no a whole lot of things are happening. Nkrofo bebre are making choices and they are regretting simply because when di onyankopon asem so your generation we ankasampo e koso bebre the asem no so you say bra ejuma 9 o'clock the enti na abetwen na 5 minutes aba beto so no akọ now 5 minutes na beto so no woni mu ni aba beto wo kwan so. So 5 minutes no can create a whole lot of mess for you in a day. That is a curse. Aswording, obeje one aswording, asotwen. Because of 5 minutes, no when this one man one could do 9 o'clock. Oh boss, bet me agina so akasa I'm terminating your appointment or your contract. Or big contract bet me a bono. Ebia na nkasa contract na need so. But aswording 1 minute, 1 second. Ebeto so we are aswording. Ya shemra no di so na wa brabo no enwie totin ma e di enti na obehu so bi abrabo obi wo wa ye hira no chese na eni gi wa brabo mu on kunya nyoma gidigidi basabasa on smoky on drinky na brabo na no say akoso smoothly di ama no na wo ti abonten wo nya sa de ni bi na ti abonten na we hu na obu befu ni papa no simply because you are under a curse, simply because you did not sacrifice 3 minutes of your time to be with the Lord. Our better church or kwanya any anamo a obetutu in the day. Yes, hello. Bros me wa ha. It's a me kwaso ana. Me pa chokoso. Aka se no me beka wo kuromu na no me aka wo wrem. No me beka wo nchenchere na wo marekodo wo. No me beka wo yefunu aba. Ne asase wasase so aba wane ntwemma because to say easy because to say we are simple as wording me kind of simple because you who say simple but enya simple sir enough from enya better sir because to say when tie ade ketewa bi e be change wa brabo to the right path no enyoma eba be count enie obra wo ba be brenye ebeka ka wo yemu ba obehun akola no wawo no ne ho ya hwe wa ba wiase mu onyi edu stage bia na brabo na obo no wehu sa asesa Nnomee ni bi because wanya osutie anka ni papa mu anka akola betumi aka che ne maame se mama o me otia me ame nso metia obi man so ayewe in parents ni bebre go through sa neoma we
Simply because when tie bibi kitwe bi na nka be change wo ba na ne wankasa wa brabo no yie e de amount. And nunti akola no is coming to pay you. That is the Nnomee na Onyankopɔn ka ho asɛm no. Na se wo appointed etire e mantam wo punechi na wo ban echi na wa ye wadwen so obekum appointed no de awe wano a appointed no so Nnomee ni bi aka no nti sisi wo dwane akɔhe. Asase no nnobaye na wadua na Nnomee ni bi aka nti nnobaye no entumi nso no wenye bi edi. Wow. Asɔre nketewa bi a nipa bɛyɛ. Me pa choma mu bisa quotation Deuteronomy 28. Mose wo mo ɔtwerɛ toso enum no. 28 verse 1 coming. Ya kind 1 to 14 no, which talks about the blessing. And 15 coming also kasa about Nnomee. And mo mobile later no, Deuteronomy 28 chapter 1 to 14. You read about 15 which talks about Nnomee. Yankopɔn nhyira mo. Bros me pa to aso. Okay, asana Nnomee baka wo fie ba mu. Na Nnomee aka wo different mu. Then na okay. Chapter he na okay. Okay, ena mama nko yiti. Asana Nnomee baka wo yefunu mu aba. Ne wasase so aba. Wa nantwie ma. Ne wo nwan ma. 18 no. 19 no. Asana Nnomee baka wo fie ba mu. Na Nnomee baka wo different mu. Me pa to yan to aso wa ha se membre mu wa ha. Nnomee baka wo wo mfim beye mu. Nnomee ebeka wo. Enka se wo fitin na wo mra no nkrofo ni hu wa no mu dware because ade bi di wani ma eye hu. Wona wo mu na kusu obi anya wo hwe. Physically obi anya wo hwe yo. And your sisi nyinara happen spiritually before it is manifested physically. That's it. But wonam ewiase oni obi eni ntokwa. Wo pe e na oni made a waye nti a we mu na. Ufiti krotia pe na nkole adwane. Eye Nnomee ni bi. Eye Nnomee ni bi. Omo ehu se ye wo asimesi, omo hu bibi foforo bi e kata w'anim. Ti e bo mo hu. I was so mudwane. I didn't think I was studying who question Nnomee because one year suitie. You did not listen. A lot of people are in cages today. Now you almost saw more Bob Rapper. Now you almost say it is all about them and nothing else, especially parents. Especially some parents. Omo de omo si nyame din no omo ntina simpo no mo etie no omo de abobrapa wa womma edum fi bi so mpempen so bi so o say hey ade na bo wani mu no o flap na wo sa wo bie wo akwa fa wo ba age mate ana bia no wanyi nsen wo ba na one nada papa maame mesra wo wonim asotwe a ode ba nkola ne so wan kasa wo so wonim asotwe a ode ba wo so and then wo hu o chinen kasa wo hu no na ye too late and sadie where it takes obia osro nyame o wa kokudro no betumi aba begina wanim no waka no kra wo mu de a kire o sadie na waye no we di bone why nye ni yie and enyoma ekoso underground enye easy o enyoma ekoso simply because ye nre fi asem no ye re fi si ye benya mredi ama asem no ne akan ni ehia ne de aboye mbra. Bible say the thief comes to steal, to kill and to destroy. This is John chapter 10 verse 10. The moment I obema the slightest opportunity no okronfo no beba be wia no na nya osika nkwa na owia no owia wo whole being owia wa dream because a honey was stronghold. Onim say hona nyoma papa ni free beba onim say hono so nyankopon kan ho a wo bedi yie
Ubeko kwan tia na esuni ateti bebre no so ubeko Nyankopon nchen there be enya sa na openti obeba no aba be wia wa adwen ote hwa na ye ose kofo obi ade ote hwa na ye ose kokum obi ote hwa na ye ose kofa bal na fa ye bottle ano na fa koma obi wo club bonyo. Well, because you've given yourself that opportunity. So bro something mra me wia wa adwen we wia wo kra so de aka nti kra na ti ni peduanum no ebe wia si mo bone kwa na edi bone bia koye ba ye bia kra we ene ye kra no akwa kodi simply because you are under curse. You did not listen. Bros to aso. Okay, 19 no. Osana no mebaka wo fie ba mu. Ene no mebaka wo different mu. 20. Erade ba ma Nnomee. Benato ne adapabo aba wo so. Dia wede won Thank you. sabeka Yo, ayo nyina beka. mu. So yan hwe 20 no. O se erade be ye deben. Ose erade ba ma Nnomee benato ne adapabo aba wo so. Dia wede won sabeka ayo nyina mu di akwesi se wo bra boni nti wo badwere wo na wase Yo. ntem efiri se wajame So bena yaka benabo twi me asantini ana menye twini ba benabo kakra minim ewo benabo ho ne se wotietie mu buei buei wo bobena onyankopon be ma wa ye saade we because when tie no ena ye betwa wadapa. These things are common in our communities. Obehu se papa kentin ka gram gina ho pa na nkole etwa na dapa. easy Because one more brapa. And unti cases ne bi no. Papa kentinka, mami kentinka gina ho pa ne ho ya fa hu ne nanso ane na ade a. Otimo say yes, mami bi nie. And so one more brapa inti onnama na kasa kasa. funny trim Obroni besia dementia. Na enya no. Wan hwe ni ya na akwakowie mental home. Oshia wa no time second ye twitwa. Simply because when tie ade ba ko pe a onyankopon se onye. Ye bebo obena unnam na wo ba na wo kasa enkola betwa wadapa enkola ni kwan so omo no mo ba wa kwemu betwa wadapa omo ene ye be hye da hyehye omo no mamu we hu se wabrabo na ye useless. Mejimi di se nya sa na ye mu bia ye tie a ye follow ye pe. Men konkoye osimedi minyansa bekọ akoye wunyansa ni onyankopon de no de wahi neso nya wahi ene hu ade esene wo de no because so no onyankopon hu ansa na ye hu nti na oboye nkokosam ye nkonkoye nanso ye nipa because say ye nsia bible nti ye si hey we asi nyinara wo yen na wakọ akoye na wo ho kirew na wokọye ya na wokọhye cage mu wokọye no wodwen omo gina nkyɛn ne ho wanwen omo ho sinsia na wohye cage no mu na wobɔ bena no ɛhɔ no na pɛse yenye mbra mbeyi wana because now the wo ho kwa dodo wodɔ wo ho na mo sin bribiye nti it was all about me all about you na see the curses name ma afi usu afra hina na usu afra no so mra mejo bros me patcho to aso. okay 20 ni bio ose na erade ba ma Nnomee benato ne adapabo aba wo so
dia wode won sabeka ayo nyina mu akwesi se wo bra boni nti wo bedware wo na wase ntem efri se wajame 21 rade ba ma oyare dom afam wo ho dia kwesi se ebewie wo hie efri se efri asase a wore koso akofa no so 21 yen based on 21 no and then ye wo ase rade ba ma oyare dom afam wo ho dia kwesi se ebewie wo hie efri asase a wore koso akofa no so yo inti mebeka bibi kakra wa ha se 21 yi ho ye on papa fo bi no mo wa because any mama fo bi no mo wa because of obra boy obra boni boy ye nti no omo namwa ya radio mo echi onam no wakoje doctor's reports nipa ba ko wenya stroke nipa ba ko na adwen keka nipa ba ko yare a yentumi mfa ya nombo ewo ne so nipa ba ko onam na komode no inti sa nipa we ohu na dad na was oye no and some crofo we they glory in their pain cause no or feel say ya the papa inti or neni je won obi obehia obi a na dey tro show doctor say sadie we na yem doctor say na yem forgetting say onyankopon say he created us in his own image. Therefore what is the bible num so onyankopon wa yare da dabi ebi nsida ti si da na wo yare say wo bobra pa ni anka say we si da na wo yare eya na nkrofo feel say curses no onyankopon to free suro nko na eba da bi in collect me shia na omo dede eye curse ni bia in collect me kasa wenim just anyhow curses ni bia obia keke free baby aba obeba be kasa wenim na wo so waso so because they know say sebi o there be me to sebi onyankopon asem yento sebi yento sebi because they know say you've lost your head and until nyoma mo be koso mo be ya you lose it more na no mo ba be ye these things are part of the curses. Yare kitten ube wana baba mighty in you because we are swording. Okay. 21 no I say right ba mo yare dom afa mo ho de kwesi se ebewie o hie efra asase a wore koso akofa no so 22 the rather de afon ne ofeye ne ehuruhuri ne awonhyehye kase ne nkrante ne oho ne epo beba wo na ebeti wo de akwesi se wo besew me pa hold on o obesa so take 22 na ma me kakra why mami nko slow I say rather de ofon one ne ofeye vomiting ne ehuruhuru se oba honho no ne awonhyehye ana se nyoma da bobo yes awonhyehye ho betutu kase ne nkrante ne oho ne opo bebo na ebeti wo nyoma egugugugu ho ntwem ne na mana achemfo yale ba ne wati ase ase na ebeti wo de kwesi se besew okay so 22 no near ekeni I say no the little knowledge I have about HIV or AIDS I did description na wa say no nekwasempa esi den na obenya saade we esi den na nipenya AIDS boni enka no near say who use blade near there well I don't know if it is still the same but I know say sex number 1 enti se wo ma waso ya de ne ase abaya na ogina ho no nye nipa enti emfa wo ho nko ka no emfa
me person me so emfa wo dua enkonko wura ni mu a emfa wo dua enkonko wura ni mu then anu na obenya onyankopon ni mie nti osimi emfa ye nni a emma so mie ye nnemu ma dua bi amma mewrem yes you onim because onim say simesi na oba onche no sabi aden and the word you ba say on pesa wo be say because say he knows the thoughts and plans on no woman according to Jeremiah chapter 29 verse 11 plans of good and not of evil, which is going to bring you to an expected end. Ninti, or say, hey, men konko jinaho and konko fruit due bia keke biano nipa ni bi yenya. Obo obemo ebi yenya. No more but say nipa. Slim things are slim things, and then mema be so mo penyo na egu etire no. Now when who say how your beme ya Nnomee ekika wa weni yo kabre ya bibi ye wo mu eyo se koka hwei kian ne campaign ampa o de wo ho be kwa koka hwe wa koka hwe wi then sa ya rewe ba begu epo wona mana o hyew account akoye ne ho te se malaria bi no enso na enye malaria na ye ace a lifetime destroying your friends saying disease. I can't because of koya aswording. And Bebre are living with ladies they are not ready to they are not expected to be living with. From our soft so copy one for so. Onyankopon si obobia ene ne mfempade obobia ene ne helper not to say wuti esi hoi wuti wa hoi esi bibi so the help of your neck your head is your neck and that of your neck is from your shoulder echo then esi de na akofa amphibia adana word they never manu say esi de na akofa amphibia ebia ehinhan wo anase so sen wo e de hye wo mfe mfi a wakwakofa se wo fam se wo han yo odi aba be hye wo mfi a wa woni mu se enkohwe ekoho so a emia we kunwi di enti na abekwakofa simply because when we say eto na bonku wenku a anentu na ye se bayere. It's a trap. Entu bekwako odi wa no bekwakoka odi wa no koka wieni e de ball eye glass nanoma se num newu a o se wonte ase eye no mini bia because nipa na ogina ho na ohunu so ye nipa na onye nipa ebi ye wonche ya bosom nkranfo kasem ebi ye wonche e no monam amo atafa Nnomee bi see spiritually and sanaba physically it wonam ho ye show from A to Z yenimonia ebetumi aka wahye ene ni ebetumi yi wepie eno ti omo plan accordingly so nim say where di ba manododo onim say enwan kwan na wo pa obo de enwan kwan na beba na wenya kwan de ni nnuro negu na de aba be wiawo enwan kwan wo be di sa wo to ho a ent because ya yo tebelu yes. Enye nipa gina ho a ye hu omo nyinara na ye nipa enye onyankopon na boy ade nti na liking you with animals because onim say nyoma na eti ye mu na ye nyoma ebro no ankasa na adwene ne nti ase so they also liking you with animals asofu bebre because wakwakofa mfempade bi eni kwan so ofa
Sada yen no so yenya sofia yen so yen nam ye yen bom pa ye sorry bibia na edi echi yen so ye bre because yakọ baby any kwansi ewura Maame ka asem bi nkyerɛ wa ha ma me papa mu tie me wa ha Onyankopɔn so yen hye yen ho so said ye be ya abrabɔ na ebe wie pepepe ye di amai because no pen onim plans or what the mind na sɛ wo ma wo ho kwan no wan hye ho so na wo ankasa ko make your choice What choice you do not know what the end result is going to be. Onyankopɔn pɛ ɛna onim end result of every other thing. Choice na wakɔ akɔfa no no. Enim ya ne ho yɛ fɛ. Wode wo ho akɔ akɔka no. Aha menka bibi. So ɔyɛ ɔbɛrima na wokɔ bie wo flap na wode kɔwura ɔbaa mu a. Ɛwɔ bra one na etwem pena na akɔla akɔbɛ mu, nyinsɛn kɔbɛ mu a. In a nutshell, you are telling ɔbaa ne sɛ, wopɛ no. Inti na waba be running. Nkrofo bebre na mabonti play carelessly. Say eyo madwen say omu di bi no madwane. Wo obi a wakwa di bi ate aka ne so ye won. Ebi akodi bi ate aka omo so. Say yo so wa ha na obeye bi ene sacha wadwen. Ebi ya abosomma enenam, ebi ya nwowo. Ebi free maame wotemu ankasa na eba. Because say ye nimu sa de we na open no no mo de ba be plant honom no mo de enyaw then abrabo no Nyankopon hyehye de ma no na afia ye basa wonna mo ye adwuma patim fifiri but won ko no aba sika na beto won nsem e wo so de koye bibi foforo simply because wakoye asode akofa bibi ani kwan se wo fa so Nyankopon be gya wo say wo na opɛ na akwa so save yourself fa wo ho Yadin. Nkrofo bebre ne Martin wo bra mo nyom ho ade ye. Oye oba na oni oba mate, na oba ma no maami papa. Mo nya ready say mo be kwakoye mo ho ade. That is not marriage. That is impnatwe in a high degree. And then one so twen e wo ho. Because say mo worry no bia wo chance so betumi akwa abonti akwa akofa bi. Nia okwa akofa no wuni ma de kro okwa akofa. Obetumi akwa akotiti go no syphilis. Any yare yetete a enko edi abro and it's going to be a lifetime curse on you because the moment I will be sika no sika na also de kokosa wo ho yare so bisa ho so ukoya na se wo bai o wa ha na ye wadwen se wo de nyoma no bekwa koro obi ba ba mu na ye mo se ampuna keke ase mudi agro keke papa in a nutshell you are telling that girl say wo pen inti na de nyoma be wura ni mu and ono so your ba no so beka obi ani nemu ma o pese o kire wo se odo inti na obi ani nemu di ama Na mama unmara wasem chese ebi maya sa de na wie mpo no maya sa abon na wie no na chese nyinsa ba no na be ma na e ka kire oba na se onkonko yi ntontwene ebi mi kra go as far as say onje akwala na kra sa nya ono that should tell you the sort of person na woman ho kwan so mbra mbewura wo na mu chese obtwene nkra onti ase that is it hwe onyame kwan ne so no eso nante no eya din odi enti eso nante ne ye din ni nie ewiasefo ne gi omani ohu aponche na makakraka ennyoma fe ba wo restrict wo ho se wo ma kwan e ma saade we ebi mba wa akwam na mmom you have a price you want to take enunti wona mo kwan so ten wakwa akọje price no ebi asefo no bekọ akọje omuni no mbekọ disco mbekọ club mbekọ hefa pubs asemi ade mo be no mo nsa no ode ni ade ba wo de we sinkete se wo nnu bi da cigarette po wo fe bi nka wa no da because you know what God has said and you want to grab that crown nyame ne som no kwan na nam so no sa na ete ba se we nya akukudro no we nya ahohyeso a okofa bebi eni kwan se wo fa na afi wakwa akofa wonche de aba beto wo ho so wonche no so betena wo so apapa maami enye nne na obede wo ho because they bi obeka nche eh cases ni bi because so we year asode nkitu ebi no we hu nyoma wakofa beto wo ho so since ya wo kra na eti wo mu no ebre okra na ebra to the extent that it is affecting your physical being
You want to come out, but you're unable to come out because of idea one kasa wo de won sa konkɔ tete. Because of idea wo de won sa konkɔ tete. Now shame now obre. So ye pe obra pa, ni e pesi ye gi ye ni afeboa. Man ama ye ho kwan ma Deuteronomy 28 verse 15 curses na bi mba ye so. Bebre. But so pese we ni gi a na mo kwan tia ne so ma onyankopon en guide o said ye be ya wo be ye nhira ye ka so be ye nhira na nye about ne ntade a ohye. It's not about the morent into attending fake makeups no money idea no there be. I'm not saying some men makeup, but do it in moderation. Not the reason why it's here we makeup. Men call a former rainy be. No why it's here we makeup. And even with nails, nimpo, baby cry a more no a free no. A honor needs oxygen. It is all question nails near day. Adena taris ne sili sa kwina, then you are obviously hurting yourself because oxygen through your friend say more nano hono and the mobile na natural one on yanko pon the amount na say for how long are you going to do nails? So for how long? Mama ye ni mre ni yen sumu nyame yamfa yakoma nyinara mfa ndi onyankopon echi no nchacha yakwan hwe egudie na oye no say nete everything I say you can do all things through Jesus Christ who strengthens you and until when now mo na wa purpose in your heart say you can do all things through Jesus Christ who strengthens you know obetimi ma we hua gari che and then now we hua no memfa mbu hu abomfia o gari na we hua ende no ehun beba mfaso ama wo chine bi wo bi man so say we betumi ache wo gari no wo dia ye business impo obemu asua nwo ye obemu asua tie and die nioma na enkrofo mbu no nanso omo no mo kokoto hye no onyankopon bema wa ba be producer of these things and only a good year now, you know, because in you know all these things, all these good qualities are dwelling in you. And when the man oh yeah beautiful to the extent that oh yeah shira the ma ukunu any ufie. Obi to me is you because ukran sanu ejume bi ukra bibi wo mu. But so one ya na koye club girls na one night stand, not their lucky or bema. Then they live together and then to a certain stage. Not the way now we're expecting your man and baby man now pe baby do tiafano. Then I know me no hina na emra metete ma. Wako create some mess newe. Whom are you expecting to come and then clean it up for you? Ebe yanka meka say yeah dear. You spend a few minutes every blessed day anapa. Oh, sorry, I should be the first point of call. Oh, your devotion here. Nyamre ne sua Bible ne kakra nsa na wepie. Wo bede nyamre na oni onyankopon ni nkita ho e wo Bible no mu. Ansa na wepie because every blessed day chapter bia obebie no it is God speaking to you. Baby edin wo bia yidin ni free wo na fa ho hye na hwe se ma chi ana. Baso bu wasugu so Nnomee we nyina beba. Wo fiti krotia ni eburu. Na le lemba lene no mu kan kasentwi because you refuse to listen and ever since I'm be your gidi ni mi hu obi a wasum nyame onyankopon akase wu mi yiwa amada even when wasam nya do onyankopon di asem no masem no be ye dem a e de boa onyankopon man mebi a common o me common di ni be biara osum no kware mu da ba so koya asodin na ugya ho ko se mponchine nkramani nkodi wechi a you become a prey to them and Nnomee a wo hu na beba wo beje ne pepepe enye oni obi a na bekwa akwaje wo pe na wo beje
Bros me pacho pastor. Okay. Okay, I mean comment mu kakra na making kind Okay. okay. Mami Anita was so Anita Fojo was so Mami comfort any info. I say greetings from the Obi Almighty ase God. to be the contribution ba Yeah, obi to obet me be the contribution aba. so. Aha. Sister Charlotte Kato was so and also say welcome. Kuwait VIP was so Dolly Beda also was so Mami Anja Megbeji was so. I say greetings. Mami Nala Mile was so. Hey, Madam Ni. Ah. Ana sister Kate Akuma was so or support the channel when Yankupon Shana pa Sandu Tagam and so also. I don't know if say Ben my dunes or bad I'm sorry. I don't know. One say good evening. Ebusian for Yankupon Shamo. Let's start with Bia also. Yankupon Shao. Comment nearby, no. Mami Anja McBejo, I see there is no fear of God now. These days. It's a shame. Suro ni hɔ. Mr. Bismarck, is it Chum or Tram? And so I was so. Sister Saratai, I was so. Sister Ruth, Dudu Mashi, and so I was so. Sister Bedu Ruth, I was her. Say good evening. Yeah, so far these are the omo baso and omo contributions. Sister Mariam Osum, I don't know how to pronounce it. Is it Oswam? And so I was so. And to also with the verse, no, verse 23, no. Or say, now what sort ewo wetiti bedane kobre na asase a ewo wasie aduane adane dade 24 erade de mfuturo ne nso bɛyɛ wasase so osuo ama no efiri soro atɔ wo kwesi sɛ ɔbɛsɛe wo ɛna ade no Yeah. ade yɛ bobɔ so yi ɛyɛ ne de China esi wɔ China ne yɛ pew because the just I think last yesterday as a day by news is almost will be so much just something else because on my yankopon fro ha nti the ebobo mo so no edo so ankasa ni pay wu with sa virus no ewiase mu aye we onyankopon na boy wo ne hina no aka se wo yi onyankopon efiri na wo de onyankopon aba obi ani ho betumi ayi se omo sunsum abosom ye forefathers no na omo ye yes and omo awie ye ne kosi won sen wani ma we na wasi ye ti a ye trumi ke free ye abosom sum mu ne trumi ka ko onyankopon che ne akosre for mercy na on fire and send my son marketing kitten way. We don't see them to be big, but a nyome a so pa ras me pa cha to aso. E si den anka nipa wona mo na wutri so nyara koye cobre. Ah. Tene hye se de ete. Na wonam na obi anka wo ye na ho hyehyew. Because wakoye aso de ntia wo se ye kese. Sika ne de beto nsema sika ne to nsema na epie fi ba kunu na asa because akoye asode nti anso wudi e ma wo bre koye e ma wo yete se kraman ba tan a onye aduane ndi that is a curse Trust what okay 25 I say ready bama wadi watamfo anim ncho aha de yo nkofo ya musuro mu ni na asemo ase ready bama wadi watamfo anim ncho wonam okwan koro so befiri akohia won na wonam akwan so adwane won anim onza aye vice versa yes aye vice versa ye kan yishira ne de no o se we ni misi no mafa kwan ba akoso ababat o mafa kwan 7 so na adwane 7 times yeah ready adane what the one step na kwa ba mafa 7 rows so wo ma na hey 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 ta frekra twema na you can wudwane just imagine
Ai. Ekura chema. Na oho popo. Upe baby ashe. Upe baby ashe. Sani ma we ekoso. Ekoso woni pa bebre abrabo because of So to bom kura na opa bi adwonso no ho. Opo baby di ne ho akwa akɔhye nya sa agrada no yesi agrada ni nti ebeba ne so. Boni a wodi nti. Hono oni ahoto. Aha. Onam nyinara his own shadow. He fears his own shadow. Onam no hu ni sunsum crop so dwane na sunsum ne so pe baby fa. Enso odi wechi. Oni baby akọ. Saa na tie sunsum ni nipeduan okodi boni aboni na edi wechi ti sese dia sunsum na ma sunsum ni di wechi no. Until so obekọ nyankopon nche no akọ surrender to him. No obe cleanse o. No asanso aye wa body foforo. Asa wanya sade obehu nam na ade na compile na eye bebre na afi eye ma wankasa oni pedua no eye dru e de ma. Ebi no bros. Ozo na makwan kroso be firi akohia won na wona makwan so adwane wonanim na wobeto wapeti asase so ahenni nyina mu 26 yo asana wofunu be ye ewiemu no ma nyina ne asase so mwagiane yo obiara renka won 27 erade de mizrem mpompo ne insisiwa ne ntutuye ne ntwom a worintumi nsa babobo anka die nti na obenya ntwom ne mpompo die nti a na hwe ntwom pompo Sanya we so te egu weni mu ase a engu weni mu ase wobra wo nkwan wo ho be die ni pe twetwia no baby ani pe twetwia no eho ene begu ho eni mu ase wo se wasa wo de wonsa hye obotom na otiti wo to a wo de wonsa be se wo no we obi tumi gya na ne refi no so gina public na ni refi ni ho so wa ho wo gina ho na wudwi na obi so gina wo nche na osro giba nkrosta krodoso emu mpompo aswode no castes na ebi nie dio asene rade di mizrem mpompo ni nsisiwa oja mi hu ye mobo hu ye mobo papa asene rade di mizrem mpompo ni nsisiwa ni ntutuye ne ntwom a orintumi nsa ebobobo ne rade di adammo ni nifraye yo ne akomamu ahudwire babobo yo onipa ne nam na ne hu dwiri no onipa ne nam no kasa oni eno na brofo me your friend dementia na at a certain stage from mention ebi kranya dementia at the age as early as 40 ebi nya na as early as 45 ne na asefo omo na ma na omo kasa yesi na adwe na atochim kakra. That is dementia. Ubenwa na afi aginsem na afi uninam hospital mental home. Na nyame ampata ye de ko psychiatric hospital and that's it. Ya to punu mu wo ho umpie bio. Asodin o de de adi wa ko wie no nti pani eni kwanse ye de wo no ne ye de wo. Because you are classified under as obodamfo. Asodin ba ko pe na akoyeye no. The master was so simindi so men fa so mekwa kofa. Men fa on san hye nkwan mo so boy ho kra na mepe. Esi jaso no na wanya kukudu na don sa kwa kohye men nam kakraka na ewom na no na wo be point at. No ahwe bunkum ni nifa, no ahwe wa pempe, no ahwe onan ase so obi gina ho no mo a. Adon sa we yini tew na dey to chance mu no. Eya na yes skills no mu di yi no. Asworden. Nye be wie wo no. Bros. Okay, ose rade dada mo ne nifra ne akomeba ho dwire babobo. Na
na wobɛkeka ewia kete sɛdeɛ onifrɛni de onifrɛni keka sumu na wakwan rewie wo yie na hyɛ nko na wobɛhyɛ wo afomu afa daa nyinaa na obiara renyem wobɛgye ɔbaaware na obi no nada eish medase wo simply because ukokoye obi bio de autographic na obi kinkan pa o ukoye obi bi eno nti wo so wo mra so wakwakoye wo 30 mra na so kinkan no 28 30 sometimes me sanso ko back hwe enfim pade no enye wo nhwe uko hu oba no wo kwan ne ho na o say hey girl we dey no ho ye fa o say me di nechi ka fem na o di nechi afa akọ fem na wa te aka wo ko ti oba onyankopon ahyehya ma o se ware no wontumi ware no obi beba be ware no na afei we hu se saa oba no okoso no na o ti abonti o ti ekire ho baabi na wo hwe ni moves one after the other na ati ho na ubo wutinko wa abonti ko hye dem na wusu hina na aye ne ho enya one why on simply because you see men koye asode o se oboa mekwa koye asode men ko fa o se mekwa kofa na afi otika wusu wie a uhun onde na akwa akoti na ewie no uhun na ope baby di uti afa o di uti fa na hina na emra met na ho ma masa na wo mpe na akwa kofa sister na wo so wo mpe na akodi ekire me anya asode was meye men ko night club because ya to efidie si ho e de brofo ne krapomba o se ho na meko na makwa so say efidie kro na ahwe efidie na ti aka o men so o se ma test kra wi enkwa ha e wana ni free be you me commercial bia na omoye some time ago about life products be or see I clear am. You clear am, go clear am, continue clearing. Oba we no be hu see I clear am. We no be hu see I clear am. Continue clearing. They oba clear the ka on your man no. And that day no is the day your life will be shattered for good the rest of your life. Uba abre simply because most of the people are going through these things today. Most people are going through it. Oni ni paneti na onyo mfimpa de nti wunhu otime bubo wasum left and right no wunhu so onya wo dia osiodo excuse me e de ben odo a ye ba betwe wo teche ma to abonti ni etwa obetori mum obi wa ha no ye mum amepa mo cho me nya mum fa nche me but me cite good example we need that hopa ni etwa wo teche ma we need that hopa na sebe and them asanso ka word ni bio enioma ye bo we ni mu ni ye this kan atuma na scissors ni etwa simply because so koya aswording Maame na ade na akwakot na efi oye marijata ofripo asepe o se me ne wona tifi ya me nkọ abonti nkofo baby anka me ho me so me ne wo kase na ba me ade na nkoye wo dem ho ope de ne ho aka nkra wo so obu nkotodwe pacho ana orai me to your satisfaction and sana wa man kwan so onfa ne ho nkan master for how long will you go through this torture and you call it order. Sister, for how long will you go through this torture? That is a curse. That is a curse. On worry ne ya chenchina onyo oyere onyo wukunu. Pe nkrofo mpenyimfo bi eguso till date. Till date, people are living in this kind of lifestyle. Oko worry no besesa. Na won fa kawa ne nhye no na otwa o mene na omia o na opra o no. Eye wadwen so kwaware na no besesa me pa twa no de waton wo kwa ni nyinara wi ye betutu fam wo dem ho ne de wa shell. That is a curse. How they want akwa akotete and you have to face it.
face it alone. Asoden baako pɛ. Asoden baako pɛ. Edura na adwo ankrofo epiepie ba abonten because omunim say sabe Jeremiah chapter 4 verse 22 oman kwasiafo efi say mema ye gimi wontie ma asem omunim say ho na edi nya mmema na omu aba na onyankopon de bibi papa bi adua omumu no ta bre no ene edi nya omu onim say open night club kopa e ho no so bronsam de ne dia no beba onim say wo oba no taste a openi dia ya pompi ne yenufu na yenyefu na ya flat na ye toya pampen se papa stick eno na ope eto no engoda na ya bare eno na ope ohun ya for share Charlie this one dear I for tap on yes my boss no arabo yes that's it wo akwa boss wo boss wie na ko ti eno no mushia say ya o Charlie girl no hu no aha hey the rules be gina so pa na enya easy o aha me dey na chi beka form just omo plan no ai no de wo shut down mo no mia wo kon a upia no ma me kan tren krofo no krofo na ne omko upia wo ma me kan tren curses na ebi no yeah oye aduane na osi oma obi ndia who ni say that is a curse you brought on yourself owie aduane na osi kona koton kran do kuna no na obekwa koto you have no say because your boss or madam has spoken owie na osi oma aduane ni kona kodi soakings master you have no choice because it's a curse you brought upon yourself. People are going through this curse today as we speak. Why don't you turn to God? Huh? No, your kind of pepe farmer. Oberman, when lenge jina ho, yeah, obi best your lanky kama. She this one dear me taste. Obi obebe hu bia me ne be ku. Maame, adekro na akwa ko hu no unim adekro, unim na de ban. Ukofa de koto hu so ye na mo kotena dem na de bia 24/7 unkwa de wusu. Eye also wa fa de papa wa hu. Eye curse ni bi no Onyankopon say he came to give us John 10:10. I say or say, but I have come to give you liberty also. To me a few verse in a me machine happy. Talks about the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Or say, but I have come to give you freedom. Or something me a few. Or by so be man fa hu die. One maso de kwa kwhye nkwasum na de bia wesu. De bia wesu. Oya sana na no so adane Nnomee. Ye twa ye mu kra ne se. Mo akwa ye mo nioma nyinare wi a ye se. Mon konkotena so oba ni okunu na afi mu akodu dem mu hu sempa na esuasen mo mu mienu mo nkompa ne so because mo nte mo ho ase eno na ya no mo nte mo ho ase o then mo kasa mo tama na mo nware ye no mu no na mo kasa ye mu na ye ntokwa eye Nnomee na mo toma mo ho one after the other. Sure, we should not forget about this. Words are so powerful. So every word that proceeds out of our mouth finds a place to hide. And then in its own right time, it comes out to perform the jobs that it has been assigned to do. It is only as you may see share na mo kese mo ho na wi echi na mo be ware na mo be na start ware fo a. The cases no afi na ebe ba mo abrabo. Nsɛm a modidi mo ho atembra na mo nware ye na mo tie odwan ahoma so there's unwan ahoma so na mo keka mo toto mane mo ho no sisi a mo ababet na ye shira so di amamu but mo ankasa mo anu mu nsɛm no akofa neoma we di abrem then you come out to say me aware no mean to mean na asebio enyo na so open na akɔte na ase hina na emetena homa curses maybe no. And don't you know, we should be mindful of our words because whatever proceeds out of our mouth, it's binding. It's binding.
Nyama ye nim na ho. Ni ankotete sa nyoma we bi amfa ma me frafa ya abrabon because abrabon is once. We live it once and that's it. We are all sojourners passing through this world. Ufri ha okoko baby fufro sanso akobu akonta wo ho. Ti die ti na be mess up dia onyankopon dia ma wa ha se no sisia na akwa sanso akobu akonta bi. Aden. Lebe on ha nkwa na afese ode ma wo ho. Ah. Why we asi mu de no onyankopon dia ma se yen nante so bokoboko ni ya brabo no enwie pepepe na ode nhira dia ma yen no we nya. Uwie so na ufri atiasefo asasi so wasanso akoje asotwe nie mu odem pa. Aden. Ah. Where is your head? Trinati. Onyankopon asem no usua ofa asem no na usua ema weni da ho ebie wa adwem ebie okra na ti wo mu no ebie kra na ni ma woye brofo nembo ema weni da ho pa ema you are very much aware of your surroundings. That's why ma weni anda ho na you see utia. Ehon obronzam no ba be wi ana cases ni di wechi no. We go so okwabrane pa na onam na pe bebi etutu fam de ne ho ahye because onam na obre. Ordinance akwa akotete. And then manifest and edi nechi. Ordinance akwa akotete. Nyoma ye kan of Deuteronomy 28 up to ahia yedri 28 ayedri. My take mu bia lightly because onyankopon asem no kan no wa ko se prekope no kasa. Imprenu so na ne ma yete. We shouldn't take these words lightly because we all do not know tomorrow. Ono onyankopon pe no nim. So Kasa don't go there, do not go because he knows the reason why your culture said do not go there. So you also Berman and who you for too much in tea. Who bedi netia? Ebia no Berman or shin tampe. Oba wenima who saw shin tampe. Ebia no Berman or yen new maybe any kwan say oye. Oba wenima o man be den edi intro. Ebia no tulipan sono no akoton when you see cannot dia bro. But onyankopon so nim so yo nyame ohun sa nyoma we nyina wo ye ne ba no ofa kwan bi so no de apam nipa we efi wo nten o se there be ono echi na mekwa akodi then he gives you your choice because you've made that choice. Go ahead with it. Na mo akola bi makola ni ye innocent mumi enu na afi mo fa nhwe so wo model we sorry na okawe curses na bi no Maame Anita menka asembi. Onsa ye nipa krai. We de ye nipa kra. Se ko school kwa ni ye enioma etia ye school rules aye de ye hye. That's it. School eshambra say by 7:30 I was somewhere na am school. Make I those days no. Ye na enim say I late ni ye kwa ni park. Ye hye ni ka ta so. You say ye kwa kwakele ye kwa kwhye. What I say, the son and Yankopon so asamutie. What they had there, show mo kumnipa. Obi to me to say, and as the stories be a metete, in fact, na me we baby I mean to me your reactions. My menace be a point a sorry you. Wapon sorry. Yeah. Na nkofo be to me ache no. Ene na da ewie ekunegu so. Obi owo emma mienu asem. There's a story mete na makoma eme ya. Me say boni bi wa ubedi o obesacha na nso benya so asotwe wa asase wesu ne kwasam pa na me ka cha no hwe boni bi wa ubedi o obesacha nso bedi wachi Yankopon betwe aso Nebuchadnezzar your man asotwe how many years 7 years man 7 years odane abua that's it ofi enre buba na satan nyame nko ana ye besom na anya sa na obekan I should tell you so say wudi bone a wasotwe no odi 7 times inti say bone dodo a wedi no times 7 ebia times 7 na edan ti o wotuma poise wankasa unua ne yere me say what stories ni bia na wakoma ye wo ya what stories ni bia me say me tu kwan me ti stories ni bia na me ho wo so edan yo ni nua na se ni nua na manisika ni nua na manisika se o nsi dan ma no
Any brainty was it I know. Tinini and buy and I was all poison on any na. Not dine by any dear. Yet, yes, I mean you. Young girl, West so what you say a gua much as we young women na ye would be described. No, na said Archie. Oh, what do ye? That's our own wa. Now, could blame you be. Oh, Bonnie and the air chuason. Bonnie, young girl was so, young guy was so. We crowd young and high few. Or being China what say. Oh, my main China what that. And so guess I brought bear 5. Just a skirt and be chim womb. Just a trouser and be chim womb. Tinting womb. Titia womb. Just a way who. Young guy was so. When you buy 50 million, be a shop. What shall I say at the row panties? Tia 70 you. What shall anti? Oh, you win, Nana, ya rich or not, oh, ya read a honor, oh, bra. It's one of a blamino. She and your man can kind back from 15 now coming. Look at the things I use you for, I say. She and your man, and then over to chant tro, near a dubia quacotum. And true. Or bad to Misha Bemen Kajansa will rip me. Nay, Yachana quacotum. Meanwhile, Sanyan correct. A idea of course pass, I defamation of character. A idea of course, and true, I will be a quack with them. In Chanto so lawyer ni or ya wear pass idea or king or bois and soon o'clock with Jiska. No me asam a go be so near China quacotum. Oh, yes, uncle for a And no something now. So much just say the canny we are or medical hospital. Me say, or more yare. You both be chill now, reho. A monum pills, papa. Yeah. Or monum pills rough. Hey. Because Nipa no shut them no young home ba kugu so master 7 years near the amount no. Judge be no boase. Oh no obian kana san papa obewu. Ni funi ye time. Oh boase ho. Yeah. Ba konso e Kumasi kwemu oba besi o. We so we na obi abosi instead of say nipa besu no mu bosi. Ti asem ni you. Yeah. Asase su kwa woti kwa rejectew. Na soro. Anya easy. Die ye be twa so aba. Ye wo ye bia be twa so aba. O den say young girls and na wo chi na. Je say u break your obi so adwuma no. Ono so ne de no. Your boys no ono so ne adwuma no. So no young girls from ba no 15 years ne apples no. Aha, ono so ne adwuma no. Mr. Breaker. Edian nickname Virgin Breaker. Virgin Breaker. And then a nickname or they Roman and Quasasem. And Omudi. Yeah. Yeah, answer na be free assassin so na so twen biara Onyankopon wo de man no ni age answer free assassin. Say you need to drink there. It's not like that. There na ehu kra ye. Wo ye obone no. Na ankana no me na kokoka wo ma. Wo de hwe de Ahab ye. Wadi bone mo rankasa sere Nyankopon say wo de memfa no me mba wo so na emumu. Wasefo na innocent no. Yehowa ene obetumi titaachi opemfo na ode no wesie na mo no asofo ye mu bei asofo nkwasiafo ibi na wachi opemfo we na wesie ne nimu so tiasam ni yo na wesie ne nimu so enti nipa na pro no na edomo ba weda modachi de Modachi. And something na omobaje ho asotwe ansa na omakọ adaka mu no. You see, no sinner will go unpunished. There's a quote there. No sinner will go unpunished. No sinner. Even if you've accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you still would have to receive this punishment. I tell you. Before you go into the other world. Yeah. Into abrabona yebono and na hot trasa. Niyama oman kwasiafo Jeremiah 4:22 for no and nada. It is you and God at the end of the day
even if we enter for and I'm free if no back mobile obia ne shebre obia bewu muwu a yamfa mu nyina ran sha adaka back ye de obia be she a separate adaka mu yamfa mu nyina nko she the same grave mu ye be ma obia a separate grave, and that should tell you say yes obia bebu akonta no one after the other. Sure. Na wakɔ robbery wo de wakɔkɔrɔ no bo wonya de ɔpɛ wie na wɔhwɛ Nyankopɔn wɔ soro anim akwala 13 years wotumi ato no mona uya aka kyerɛ sɛ ɔne ɔpapa sa so nanka ho ti asɛm ni yo kyerɛ sɛ emumuyosɛm tumi ka kyerɛ obi papa sɛ ɔno akasa ne ba nna na wanya obɔbɔ ne tuo mu ya mo kɔn magu so. Now you are back at so what's actually. I know the Nyankopon say me and judge. No one is going to judge, but as I so yes, punishment ever bind all different kindness. Ubeji. What I say, I so chair never bind all styles. I want to bones. I say, I said the unam gem Corinthians and I can also boy, I bet Jino and it said or nam a gem. Uja. What I say? People are going through it now. They are passing through fire. I'm telling you, they are really passing through fire. Because osi so no, o chase say o ya no slay queen. Nti nkofo kununum e na o chesi. Why young girl? She otumi wan kasa maame pay mu ekunu. What I say? Oh, that's we a slave queens. That's we a slave father. Slaking. And yeah, my manager slaking. Slaking, slave queens. So Hana Weabia, you better desist from it. You will not see it today. You will see it in the next 7 years to come. That is when the punishment has been really prepared for you to carry. Then you'll be looking for a place to hide. You want to dig a grave and hide yourself in it. But assassini krabe you ama. So wahana was a brabonu mubi and crofasha shomo to say tundra. No more than a name yo mofeno. Share Mombasen Koshaka home. Me see, me question is say Dubai o mukoi. They ba no koye ho. Dubai ya. Mombasen hospitals na monkoshe nkrofo bra e bre wo ho. E be nice and say wiemu. Said ye be ye omo betumi aka wa ha. Obeyi mframa. Obeyi mframa ni be jai ne nemu. Aha, ni be jai no keke. Ni na ye sa cases ye. Yes, ni yemu ni sisi. Obi wo ha ni ni trimu ye dia to the stand say obetumi di kosua bo former catcher say wo e time dey tament be da wo ya si. Aha, e case. Na Bible no kraka. O se endi akwa ho nsekuro. Na anya ne ya do mbo dua na nyaw. It's in the scriptures. Bible mu. Oh yeah, it is. It is so udi nsehunu obi de je wo de be nyaw. Udi nsehunu. Udi fo Onyankopon ne di fo awon manim e be nyaw. Sure. Bible na eda ho no me yan fa na trasa me yan kenkan te say dia kan storybooks yan kan ni nyanti ase honhom na yan fa mbo yan bra because so obo bra pa ewie we ye pa Nhyira na what from 28 verse 1 to 14 eba won chen ba so obo bra boni afom ni na vice versa 68 no eba won chen eye more eye more. Owa wonna me wiase na person wo mpom bra mefa so emfa wonko hospital nko hu baby a enkrofo de do mo bomb pa say they want to die ogwo na ntumi bada wonko bi nko hu bi da wo ebisu ti se sebe moa o sere Nyankopon papa bi a otansa so odi nkwasesem ama okwadi efense wodro mboba bi a memene odi 95 na ne fa pro na afe na mboba 5 no wa afe na 1 aba afe na wa fe 1 afe de eye ne mba na bufuo nti omotam ne hye ifrana kanam gosie ne physical yo je hu boss yan to aso ko ka se o preparawa 28 me to aso 28 28 no I say rather the adammo ne nifra ne akomemu ahodwire bebowo na wo bakika wia kete said onifra ni kika osumu na wa kwan renwie wujie
na hyɛ nko na wɔbɛhyɛ wo afomu da nyinaa ɔsɛ na obiara renye wo wobɛgye ɔbaa ware na obi ne no ada wobɛsi adan na wɔrentena mu ade wɔ yɛ real hwɛ ɔmo a mkɔgye sikeduro ɔso wobɛsisi adan so wɔrenyɛ den wontena mu obi na ba bɛtena mu ɔte aseɛ aha ɛwɔ papa obi tumi si dan kɛse suo na ayɛ haunted house adane haunted house obi antumi ntena mu bio and wakɔware paa so sabio etu adan na maka wadi etu na bɔ ne na nye adwuma ne bɛma ne nye adwuma because obi bɛfa ne yere de ama no ɛna ɛsɛ wobɛtɔ graphic na obi akenkan ama wo what is sika akwakoye a oba ho ade de na kan na akwaye oba ne ho ade ade bi a wo hu wo oba ne mu nti na akwaye ne ho ade ba urefi ho nsamoni na odi 7 years no ne curse no oba ne ebia na nkoye innocent o ba curse no afei na waware 7 years no afei na aso nti waware pa ba oba no all enjoy nti oso bi ne fa wo yere de ma our Bible no manya ye ne account. Deuteronomy 28 verse 30 na eka sa asem. Yes. Obaware na so obi na be fa wo yere de ama. Afi we me se masakra me pese me bo word ne so. Ai. Waware so obi na be fa wo yere e de ama. Ote ho na wusu we ye be ma kentin papa but obi fa wo yere wanga sa oji atum se obema na ewu nti wa kra ntumi nkeka no see a fa wo yere si wo na fifre bramo putu na ntumi nkasa so boni bi akodi e bia na saka wo bre bi akoba okofa obi baby pad used pad e de kodi sikedro and at that time woji we ni asisi na wasaka no nyankopon so wasakra kra so aso yeshi aso no wo beje enti wakọ ware oba no wa ma obema no adwo no obi aba bedi wo yire obi aba fa wo yire di ama o si won dem fifre bramo kweku na den was oboa uni say oboa uni say yeah wo yire ho adwuma right under your nose akasa ya we sorry kwa na spell bi na wa spell ohun mo bobi onyame asem na eka bros to asoba ye ne enko aze obeje oba bare na obi enu nada obesi adan na wori ntine mu obetoto bobi turo na wori nti eso aba adewe na ehia waje ejuma efun wabra ye efu a na ho no baye na ba na wontumi ndibi waye maybe at that day na no baye na so na yakotete efu mu aba no that day no nyankopon say wo eneme ma wo kwan ma wo mini you no wa mini ntesio mpo waye man say juma be 30 years a pension abana usi okwajiska no na yare abo no, I started this kind of all right. Now they so study we are here. Yankopon we need in the diagram. Ready who am about? Yeah. As it 31, as we were coming with name with him. Now we read nibi. Hey yo, I say microphone na prophecy ni ba say afisa say na aduane buso no. O me say de. I say afisa say aduane ba so we ni ba hu pa so ndibi. Undi Sana be undi na hwese na ntwe no fatten one no wo mu na wa chese wa doris rade na ha na ne nam no do yanku ne kra do wonsa ka na otimi hu se nam no be ye de no ni eku no obo ye cheche ne diane o ye chese ye chat and we endi we chese ni na ebe no Castus ne bi no yes oma undi aduane mfeli da se fufu a ko nim se fufu na your favorite we se etua fufu fufu na wenya ne mpinam kakra agene kakra e ma ne kakra na dia wo na de macro kakra wo ti di kra no sugar nim pa no nka ho I won't say erade odo na be say asre yen to family en fa won she ho amna mo no erade odo
And you may yes, me and fun lightly. Are you serious? Baby are going through this. Yeah, easy. Aso be kunku wene ntwe wenim na wo renni bi. Wo be fa ofunu mu wenim na wo rensa ne ma wo. Wo de wunwan be ma watamfo na wo renya ogefo. Aso na wo de wo mamerema na wo mama be ma oman bi na weni behwe na wo nhwe ama weni ato. Sia da ni na if you say to me biara inni wo nsem. Ebi sisi ekrom ha ya yewo awofo bi a omuhwi ye nkrom betna krom ha se omo ban na yom adwen se ekro ne yom re. Yes, we are not saying say ekro ne nyo there because Joshua chapter 1 verse 9 aka o se bebi ade 9 be si biara e ho me nyame me di amount but then no more di amount deba nyoma pa e na wo ye frim. I tell you. Wow, was in the Jaya Colana Brabo man because the chrono sanet there, and it's a coladi beninu a rascal. Then the rascalness no moon, we are so what Tiana, no a fafo, no a trap with the amount. No, Omaba Jia Colane free winsem. Social workers and a besha colane the amount. Yet never got care. Now, Obia Sabi only a where's the adding? Obia only into ye. Abetete wo ba na ma just imagine who brain na tis nipa kro ni mo de ba abetete wo ba na ma me papa who brain na tini mu wa ma na ba me ye trumu ni a obeba be ye oba ode kwadu ane vagabonds nkwalani na ya sanya mana ai eno na Bible na ka 130 a 32 and 31 ka 32 ka no enye ye ne ye ka e Bible no na ka nti se nde wo ha na so so mfa Bible ni seriously a maame wo as ye be because say we nya mre antete akola no curse ye beba obi beba beje wo ba no akwa akotete ne de abro no na wo pe enkoye ntete ye pa eno nti Nnomee ntete ye ne ye de tete akola no se nyame ya adom na nyame ya adom no nyame de nsa ka na akola na different because obe cleanse na mana ye new but so nyame amfa ne nsa nka akola na akola ne tene ho na obe hwia kai hunu se wo maame papa wewu wo da ho anu atwese kan wo so wo da ho anu afetio no dia ball we still life just like that make us say na wo mre na so wasase so se obe hwia but because say one year we be right nti so cares no na aba also no yes ramo ya maame ne ya papa no ma mo free ye nkrom abet na obi man so man no ye di amamwe o man ye di amamwe ye di amayenye yes ramo the wo person wunya blessings maybe from Deuteronomy 28 verse 1 to 14 then please do the right thing. Doing the right thing is by constantly fellowshipping with God. Second Thessalonians 7:5-17. Also, we should pray without ceasing. So, person will banner or ye papa or benya sa inshire yo nyankopon akasa odi be shira na na ma we mfi mpa eboda de bia digu akola ne so na de be ya sa akola ne si baby yi a inshira na ono akola ne nyame shira na ebi be so e wo mrewa ne nkokora bom. Na wetumi atena baby aka se onyame ehira me ye kasa onyame ehira me ye nhira na nkola na de baby eba be ma ono ene na ye nhira no enye ni a wo di keta asehye ni dream ye ne proye afakoye ya san profo no ho ma bra gwa na ministers aye ne omo Ghana presidents aye ne omo Ghana ye omo adwens na all other African countries aye omo adwens say omo no mo so forget to say it is the people who went in to vote them into power mafa nyansa kwan so ewia oman sika no mo de beton nan e wa hade mo omomma ne omobusuafo e ya mo hu omo wie ya na titru nipa ko no wanfo nyankopon se ne kra ne na agenkwa ya mo hu omo wie ye hwe Ghana sika na ye wia de mo omo ni nyinara omo de wie wo hospitals ebi afi no manya 40 so omo abomrewa because oman Ghana ni bia ko ni nkotodwenim no osu a kes no nyankopon aka no ebo omo so
bomb so say you almost almost ho no mu did there and hey me na me riding this latest car, new model of a car. Fine, because here sister brother whatever your name is, whoever you are, we don't look at those things. Onyame mu yen sanipem. And onyame mu so yen hwe nipeni, because Jeremiah chapter 1 verse 5. Chapter 1, 18 down. Or see me and shame him. If you and shame with him, ya be pampao. No one say him. You be can't. You be chewing him. Now can wa come and we start there now. We no emfa we pa emfa bro. The me share with him. I don't care the age. Once on your coupon say me can me come kwan. Me ba be catch. So what ha now papa yes and your money. You papa your man penny minister. Pa him ko see him. Ogina tibie bi mu di bie bi mu wo ye krom na odisika bro wo bra winning source of sika now so woje slave mamas ni slave queens na ye mamu business class ticket ni ade o wa ha na o ye bia and de chase nu because curse na ebeba wo so no Maame, for a lifetime, especially when you don't know Christ, obetete ma omma beba betete ma onnana no so beba betete so mu nim Yesu a nti say you say nde ye diga na sika na mma o na o de bo life a omma ni mu nyina Ghana we are about 24 billion a million asimesi bi o she kra bi ase a ye ma ne kane ani sika ne de ama first class ticket and ye de abeto hotel and ye book hotel ama ne de abeto diamond na odem na you say you are the queen or king. Excuse me, you are not. You are going to rot. And you are going to receive that curse before you are covered with caskets. And some year to two family they wash off for good. So you better change your mind, attitude, humble yourself, respect every human being, and accept Jesus Christ above all as your Lord and personal Savior. So you have eternity. Mm-hmm. In your manner Bible, real. People are going through it. Go to care homes again. Go to residential homes. Go to the hospitals and you see all these things. Even the people we live with in our various communities, look at their attitude. Look at their dressing. Look. We should be observant. Mm-hmm. Mama yeni na ho. Kakra making you bros. Okay. Yankupo nshira mu ni na Mr. Krista Creations and so was so. No so yankupo nshira no so bo channel we. Every month bia yankupo nshira no. Wa ma laughing emoji. I don't know the kind of manesre yet. Na me anji. I said, do you mean the tin will have no boo? And the bab. Something has cut the beef. No. Ezo bechire mu. Me mentiase. And Sister Mariam said, thank you, my dear sister. What you say? I mean, that's a parables because so I mean, family no so. Yeah, can't about Okay. There's a easy. Maame Angie de wasere sa. Sister Joyce upon welcome. Bi me say omo men my kwaji sakawa. Ene Sando. Ono so de ode ba he no. O say bi me de omo be ma so kwaji sakawa. Auntie Ebusianfo, Sister Tanti, welcome. Me we so start with season 2 of your series, no. Nyankopon shall take a look at it after program measure season 2 na we start no. Hope say UK obia ho ye. Nkwala ne papa ho ne obia ho ye. Dolly Beda abotre. Me we so makran emojis Sister Kate, Nyankopon so nshirapa. Sandu, I say, may God bless you. Sister Mariam Asre. Mama laughing emoji. I say, we should open our eyes. We are Sandu the other back. We are almost 1 hour 40 minutes. Nyankupo Nshiramuni na Nyami Aduma. I don't know the next day, but my next one, no. To say no, me say me more opportunity. So for be our good be our end time your boy Nyankupo asem no. With the Fabina Maame, even say ya near from no about my Nyankupo asem. This year, no, in fact, ye near brepa with the word of God.
Nti Mr. Christian, I say disobedience brings great misery. We shouldn't take it likely. And I say, okay. And yeah, easy. I say me and fa aswordin yagro. Yeah, we should be very, very careful. And yes, I so chenny about double. Nti abusuafo kwakọbọ 12 ha ase aka 19 minutes na bọ 12 ha ọcha mo a no class ko evangelist ewusi okay mate sister Bigabanfo I hear you. Bros, before I be sign it off no me pa mocho yeah Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 and I can share no. Okay. 1 to 14 ekasa about the blessings and 15 by just you new baby out. You do 32 as a day and I stop it. You do okay, so you do 32 ebusiafo yesremo munya time na munsua from 32 Deuteronomy chapter 28 yes verse 1 to 32 and you do munsua from 32 no I copy 68 no so that cases no ebi ma metoye so na mum ye be enjoying the blessing Mr. Mo bebre medamo asenso nyame nhira mo akopɛ nhyira ye mami soja edin de me obi anka bio wo kan bia betwiri sika men kwa na minim de akwagya mfrɛ no mami soja mami Anita no yakopɛ nhyira ne pa say na numbre so oni abana oni abadwendwe scriptures in fact ene we bebre atoto ye nipa ya ne afa ne sa agoro ya fa ne say bia fie bosum bi ba yankopɔ so twe so ankasa nti yankopɔ nhyiramo na bibia kan me ye be hye me kraye also wo be kwakoware ho no kra na ye me ya arahu Eze, one day me kan bia na me ye ma hye me. Easy o. Because why are so there? Idea she be my pies, idea back way. Man pass idea way crack. Debi. Obi be slew to yere di ama. Now to one na fifu bramo piti kweku na den o so nya hwe obowa. ABB. Obowa. Yo be ma jenwe. Yeah, sebo. Abusiafo. Yeah, they are new see why say Yankopon cha be some video we answer na be free so akono. Me say like a video no. Na share mo bi. This time round YouTube I any say one man like na one share a video no. Utumi say video papa so omo promote. Me say mo answer na be free akono make sure so be like a video we. Now we leave a comment and so I was say na wa share so e da to WhatsApp status no be so ahwe because and some e ka wa ha no enye easy yedina obi a obibi ye enenumbre but a sacrifice just because of me no ti Yankopon nhyira mo and afen so say wo pepa so person bo channel we ya the whole month €3 $3 10 is it wo ho wo betimi akleke so mo US UK anyway no on say right now 2020 setup na efe ye nyeska ye pe say a lot of things nti do mo channel we no na enim say embrace mu nyame ade na nipa wie school a obohu great studio correct studio a chese ye fendi agro ebe kakra bon sa asofo penifo obi a person ba ha no ne ebe che Nyankopɔ asem we are not here to joke as time goes on and yama be ko so ayekese wo channel we so nti Nyankopɔ nhyira mo nyam kese medaba no si yesu nhyira mo nyina medaba ase se munya time na mo be hwe program yi nye nipa na na betumi asend the time na waba ye channel we so I really appreciate you all na mo da so am pai bo no so ma bo bi amaye because ejuma na ye no is very 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 difficult. I don't know Mami Angie, I think it's from your side the network is correct over here so I don't know and tebusianfo yesu nhyira mu nyina no nyam kese peace shalom ye do mu nyina ye besa so hia bio God bless you all.